बहुत दिन पर होटेल खाଇବା खाइलु। जय जगन्नाथ सांगमाने अंत किनिथिला नुआ जैकेट शीतर गरम हेबा लगी तापर आमे चली आसिलु होटेल आडू फास्ट आगे पांपड़ मगई खाइदेलु तापर मेन आइटम मगैदेलु नान चिल्ली मशरूम पनीर बटर मसला डाल फ्राई मटर पनीर आज पूरा जमेकी खाइबा तापर कुना पई बाल्टी देले डाली सेही बाल्टी टी कुना हमकु देई देला खाइबा खाइसारी मसला कोल्ड ड्रिंक मगई पी देलु हजम करिया पई तापर टिश्यू पेपर रे मिश्री पान मधु टिके अधिक अधिक आनी चली आसिलु अंत मते बिल दे देला चेक करिया को ठीक अछि कि नै मोर कोन अछि खाइबा कथा खाइसारी घरु चलिलु आज सकाळ उठी ब्रश काम सारी खाइबार लागिलु सकाळ खाइबा रुटी कोबी भजा खाइसारी बिलକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମ ବିଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବିଲକୁ ଏ ଶୀତ ସକାଳ ଧାନ ବିଲର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଦିଟା ଆବୁରା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଦିଟା ହେଇଛି ଆଜି ଏ ସବୁ ଧାନ ଘରକୁ ଯିବ ଏକୁଟିଆ ଏ ସବୁ ଧାନ ଆବୁରା କମ କଷ୍ଟ ନା ତାପରେ ଟୁଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଆସିଗଲା ଆମ ଧାନ ଲୋଡ ବି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବି କଚଟା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଦିଟା ଆବୁରା ସାରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଲୋଡ କରିବାକୁ ସେଇଠି ବିକି ବି ଆସିଗଲା ହେଲେ ସିଏ ଆସିଲା ଟୁଲା ସହ ଗପ ମାରିବାକୁ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ତାପରେ ଆମର ବି ସବୁ ଲୋଡ ହେଇଗଲା ଆଗେ ଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ।